anh man tăng chút làm ayun đô đa tengah gemanja ubat hati ma jinohanale bohate intan kan jo pulang sajan ibna imata ile sabet bayang anak gesayang gadoh di mata sedih nyo kisah sedih sinyak putih gle mepisah ngon ma anak mantang cut lam ayun doda tengah gemanja ubat hati ma jinohanale bohate intan kan jo pulang sajan ibna imata ile sabet bayang anak gesayang gadoh di mata baksa boh ura diwate bengo anak di rumah lam ayun doda hana terjala tan syo lam hati untuk hanale gememata hana membayang ba insan domna wadeleh gempa meayon donya diteka iba melempah raya ngan ane jiba hana mehoka sang deh lam lumba diwonya intan bak maji pesan dua krek haba bek lepo mau ateh balanyo bak Tuhan sidro nelake doa bandung atranya Tuhan tegedi tanyo geuji benata sabar ulan preh poma baule titi sajan ngon nabi panghule donya sedih nyoki
pisah sedih sinyak putih le mempisah ngon ma anak mantang jo